Some shocking news, or rather some breaking news detoshihanika miaraho ya umuthi about a helicopter accident. Helicopter egokuite government official, government spokesperson Isaac Mwaura na andu angi kuma Red Cross, na kuringana na ndumiriri iria yarekererio, Isaac Mwaura is safe, danakorwo akigurario hamwe na andu acio angi magugikuitwo ni helicopter iyo iria hafoso gukorwo ikiland emergency landing kuria Kikuyu County ya Kiambu. Ndeto egokuite kana ndege iyo egokuite andu aya nekumite kuria Nyando County ya Kisumu, kuria Isaac Mwaura na some Red Cross crew mauma kuheana uteithio wa irio, na niagikorwo akiariria aikari a mwena ucio ndege no yagikorwo ikiland, akimera maundu mario sawa na matigagikorwo na wasiwasi, na gikorwo kiuga ndege iyo igagukorwo igiikara mwena ucio. Sababu ukienda usiona kuna nyesho kokote, ukienda sana italeta madhara. So tuangalilie, then pilot kesho asubuhi ataamuka alafu anini. Hiyo tu ndio tunaomba. Good.